Wahai Ananda Yuri Alwi bin Alwi Rahman, atas dasar tauhid walinya yang menyerahkan perwalian kepada saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Andi Siti Aisyah binti Andi Baso Sarmada dengan mahar 1 setel perhiasan emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Siti Aisyah binti Andi Baso Sarmada dengan mas kawin 1 setel emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Semoga Allah memberkahi apa yang menyenangkan dalam rumah tangga kalian berdua, dan semoga dia Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
sebelum kita memasuki acara mapaci, marilah kita mengikuti penghataman Al-Quran oleh anak kita yang kita sebutkan nama di atas tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. آمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا يكذبك بعد بالدين أليس الله بالعاقلين. لا إله إلا الله والله أكبر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء رباز البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله. بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أيها الكافرون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebab perlindungan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر للكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتل لله في ذات الغالية المنتقل في كريمة ولا تارك تائبة البيئة ناظرا من المسجد الشريف قررت على المساجد واستعين ولله تعالى وقوة القرية سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أشرق البدر علينا فانتفض منه المدور رسله حسنك ما رأينا قد يا وجه الصدور يا نبي أنت مصباح صدور يا نبي عليك يا رب سلام عليك
وخشوع إلى شاهد البيت الفاتحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنان طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز نام مرتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وفد الحنى قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب
Wasemi dece mu engkau tona ria tilo bapurai berdiri uran waki burai pediku magi mu tambah milokna hatiku tubuhku hatiku mati dece wala pedih wasemi dece mu engkau tona ria tilo bapura
dapatiku engkau ku buat selea benengi di lobina umali relau mabela utiwi temakewiri tan rata upariyati Siti Najami mengah bupat dua sahabat tau kasih asima terima tamu dek gagaji dek buah sengareku mutaro di hatimu Siti Najami mengah musalai sahabat tau pajajiamu temapuji dek gagawaram para ubolai nasabarimu mak boko
Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, tak lupa pula dengan nikmat kesempatan untuk datang memenuhi undangan pernikahan di rumah keluarga besar Andi Baso Sarmada sekeluarga. Baiklah, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن آيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak menyerukan di sini supaya kena kamera. Foto-foto supaya disorot kamera, supaya disorot. Agak kesini kan di sini. Iya, iya. Iya. Senyumnya jangan lupa senyum manisnya. Yuk. Mantap. Ya, Jangan lupa Ibu Maria senyum manis sama. Salut. Yang terlalu kondok. Di sini Pak. Iya, Pak. Kalau saksi itu kita. Ya, sabi pun. Oke. Kalau saksi Pak laki-laki. Yang saya hormati, sebelum saya bacakan khutbah nikah, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Sarmada, apakah Bapak sendiri yang menikahkan anak perempuannya Pak? Ada orang? Insya Allah ya. Kita. Ikut saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Basos Sarmada. Andi Basos Sarmada. Wali Mempelai perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk mewakili menikahkan anak perempuan saya Andi Siti Aisyah bersama dengan seorang laki-laki bernama Yuri Alwi bin Abdul Rahman bin Alwi Rahman dengan mahar yang telah disepakati. Terima kasih Pak, saya terima permohonan Bapak untuk mewakili menikahkan anak perempuan yang bernama Andi Siti Aisyah binti Andi Basos Sarmada dengan Ananda Yuri Alwi bin ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutira wala dini kullihi walau kar musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa allamu anna nikaha sunnatun min sunnani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum suban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnatin faman ragiban sunnati falaysa minni. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bi salikal ayati liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita hadir tempat ini dalam rangka menyaksikan dan melaksanakan acara akad nikah Ananda Yuri Alwi bin Alwi Rahman bersama dengan Adinda Andi Siti Aisyah binti Andi Basos Sarmada. Mudah-mudahan acara kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menikah dengan pasangan yang telah dipertemukan olehnya. Beberapa saat lagi kalian berdua akan resmi melaksanakan akad nikah. Suatu perjanjian yang menyebabkan kalian berdua mempunyai status baru sebagai diakui dan dicatat serta memperoleh kekuatan hukum negara berdasarkan undang-undang perkawinan. Ya begitu Nanda ya. Mudah-mudahan Ananda Yuri Alwi bin Alwi Rahman bersama sini nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Jadi sebelum saya nikahkan Anda, ketika Rasulullah SAW menikahkan putrinya, kalau tidak salah ya Fatimah kepada Ali bin Abi Thalib, beliau sempat berkata kepada Ali, Ali, jangan engkau sakiti anakku. Jika engkau sakiti anakku berarti engkau menyakiti aku. Ananda yuri Ali, di depanmu Nanda ada calon mertuamu ya, di kamar sana ada calon istrimu. Calon mertuamu Nanda kepada calon istrimu sayangnya luar biasa, tidak pernah menyakitinya. Di saat nanti ijab kabul Anda sudah dijabah, sayangnya ayahnya, sayangnya ibunya dimohon kepadamu untuk melanjutkannya. Siap Anda? Siap. Kalau tidak siap saya tidak berani nikahkan. Siap. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci mes. Bisa deh. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wahai Ananda Yuri Alwi bin Alwi Rahman, atas dasar taukil walinya yang menyerahkan perwalian kepada saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Andi Siti Aisyah binti Andi Baso Sarmada dengan mahar 1 setel perhiasan emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Siti Aisyah binti Andi Baso Sarmada dengan mas kawin 1 setel emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Gimana sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Semoga Allah memberkahi apa yang menyenangkan dalam rumah tangga kalian berdua, dan semoga juga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naim hamdan yuwafi ni'mahu ya Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina waslih sa'ata bainina wahdina wa zurriyyatina wa tub innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Selanjutnya saya langsung serahkan buku nikahnya Pak ya. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku
Sakina Imama 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 Bidadari surgaku.
Aja daeng teleseri jang cita purani wakatani masa adata tena podo deceng dua capana sipu